Nabi getanyo Nana Muhammad menyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nana Aminah Ayah Abdullah Quraish mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Dura bin Kilab Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adanan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Yarub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab terubah Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di negeri Mekah negeri Madinah kubu Maulana udah selanyan tanggai 12 ni batun gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang meninggal dunia yatim lam kandung di Rasulullah kata li ayah lahir Maulana kamati majusi semua hancur dumpuna patung-patung berhala sampai ura bergetar Ka'bah senang di Ka'bah dengan lahir Maulana Napedrau bidan lahir Rasulullah Maryam Asiyah Sarah dan Hawa Maridah Nabi Nana Suwaibah Halimatus Sa'diyah Maridah kedua Maridah Nabi Nana Suwaibah Halimatus Sa'diyah Maridah kedua Oh umunantun di Rasulullah hendak Allah sakit di pamana trip sakit wafud Aminah lihatali ayah kata lempama yatim piatu
di tempat di gua Hira, Lailatul Nabi dakwah di Mekah negro Madinah si ploton masa 60 leton umur lebih pedurang Nabi getanya netinggai